mga ka-Charles. Hi! At sa padulong karon. Hi mga classmates. So now, charot. We're just waiting for our service. We're charot. 1,300. So, bye. Siguan, Nicki Minaj. Sound manigali. So, hi everyone. Welcome to our vlog. So, for today's video, we are going to Bulawis. Jeremy. O, sige, check. Hello guys. So, matumi karon sa Bulawis and time check it's oras na. 10:01. Gipanggutom na eh. Gipanggutom na eh. So, ato na Alright, for today's vlog, magkakaroon ako ng outing together with my students na may graduate na grade 12 senior high. So, maging banding sila today, mga Tumi o Bulawis. Just simple celebration sa ila ang pag-graduate. I don't know if enjoy ba ni. Ay, kulang-kulang ang kwarta. So, here we go. Oh, naku, nagpay. Bahala, magsulog ako. Naggulay ng ginawa. Welcome back to my channel. What's up and welcome back again to my channel. Dayon. Okay. For today's vlog, magkakaroon na naman sa panibagong vlog video documentation for the celebration of the gagawin naman ko nung sila. So pwede naman band na ako. They are my student. Hi people. Wala energy. Sige, gutom pa sa nag-prepare na dagat mga quotes. Now, congratulations people. So for today's video, it's all about the fun that we did sa Bulawis with my students. So I hope that everyone will be okay and will have fun. So watch out. Wala pa may nasa kaon, kaya pa naman among kinilaw. Hey Zob! So mana silang kaon, tas time na para magligo-ligo. So hindi ako maligo kay Pinda. Ang tubig super init. A few moments later. Alright, so after an hour, 2 hours of kainan, tas chikahan. So we're here na sa pool. Di na ang time nga magka-banding nami with all this kabuang, and then sila mga experiences nga gusto i-share. So naamin nami sa pool and here they are. Yeah! Bawa mabasa yun na. Lalong, Diyos ko. Apila ko, sir! Abi sir! Wala tuhon pa akong phone pero nangibasa. Hi!
Ay ba, Philippines! Napadilis sa mong pool! Namiya kayo, naligon! Nakinig ang plan! Challenge. Para naay moment ang vlog, para naay ka ng content ang vlog. Paminaw sa question. Paminaw! Unsa pinaka-unforgettable moment ninyo nga sa kauban ako. Ang dili para sa ko naay kauban sa San Francisco ano lang. Ay, daghan! Sige. Unsa pinaka-unforgettable moment sa San Francisco? Kwan! Bigas ba ko sa crush? Unsa pinaka-unforgettable moment sa San Francisco? Tagay, sir? Isa pa. Ay, katawa ba? Abra, dagan, sir! Unsa pa ba? Dili lang kumakuha, sir, kay dagan sugay, sir! Kanang nipasok ko nga way grado. I am the one, the way you turn them. Kwan! Nag-skip tapos samanta dili may ko sa buhok! Wait a minute. Who are you? Kanang mo eskwela nga hubog. 2, 3, go! Hi everyone! Hello guys! Uli na mi guys. Uli na mi karon. Hi! What's up? We're going to... everyone! We're going home! Satisfied ra mo guys? Satisfied ra mo? Okay ra ang 20 pesos. Ang saging, ang kamote. Kasi sir. Wala si sir. Inuta kayo na ng Safe Park area. Bye! Bye! Ready, abon ko dire. Dali sa ko. Yatag nila. Ari ra o kay Chada. So, pauli na dahil mi guys. Pauli na mi. Pauli. Sa lumang lakaw, safe trip di ay. Pauli rin pan. And we are thankful na nag-reunite me with my classmates and our advisors. Bisag kulang me, nag-birthday. But then, we are still thankful and happy. What's up? What's up, mga ka-char? Hey! What's up, mga ka-char? Good! Sorry mo! So it's the end of our vlog. Thank you so much for having fun with us. Skip, skip-a-dip, skip. Skip-a-dip-a-dip, skip-a-dip, skips. Whoa, 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 whoa. Skip-a-dip, skip-a-dip, skip. Skip-a-dip-a-dip, skip-a-dip, skips. Whoa, 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 whoa. Remember the days of hunger.